Mizo zinga India rama Hmar te choi moi na sang Arjuna award dong thei ma saber tur chu hockey khel thiam Lalremsiami Hmar anita. Ministry of Youth and Affairs and Sport chuan vo in August ni som Paris sang ni som ni parukhan Arjuna award dong tur mi som pasari puangin India mai che hockey player paimo Lalremsiami hi thantel anita ani. He award hian tangkapui baka loman sumfai cheng noi som panga akeng tel thui na ni heng baka hian ham that na neu don tur andam chunga tan an nei nual bok ani. India rama Hmar te tan Major Dain Chan khel ratna award chu award ro pui berle sang ber ania apani na chu Arjuna award hi ani. Mizo footballer ro pui jelal pek hlua kha a in khel lai khan Arjuna award dong thei turin voi thumla ya ming alanga ma se adong talo vek ani po khan han dong thei se kan lo ti em kha ani pu te Hmar sport minister po in Lalremsiami Hmar hi lompui na FB page lama azia ka Mizoram mai ni lo India ram timing thatu siami thinlung takin kan chuanga a thorim na inpek na le tumru na tenen din hun sang jok thengzel turin lu sakna sang ber ka hlana ni ati ani. Siami Hmarin India team ta na athil lo ti to sang te han soido nila. Asian Games sangni sompariat Jakarta a silver medal. Asian Games sangni somni pani Hangzhou a bronze medal. Commonwealth Games sangni somni pani Birmingham a bronze medal. Asia Cup sangni sompasari Gifu a gold medal. Asia Cup vek sangni somni panga Hangzhou a silver medal. Asia Cup vek sangni somni pani Mascata bronze medal. Hebaka Asian Champion Trophy a sangni somni Thum Ranchi a gold medal. Sangni somni pali Rajgira gold medal. Sangni som Paria Donggeya silver medal. FIH Nation Cup sangni somni pani Spain a gold medal. With Olympic Games sangni som Paria Buenos Aires a silver medal te alo dong to ani.